मणिपुर नंग कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबे मियोय कुंथा तरुक नौना थेंगनाबगा लोइनेना अपुनबा केस मसिंग साहुंगनि फुमंगा यौरे मसिगी मनोंग मियोय हुमुद्रा मंगा नाबा फख्रे नाबा फबगी सांगसाद कुंत्रे 10.38 नि हौजि राज्यस एक्टिव केस अनि हुमुद्रा लेइरी इम्फाल रिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर CS अरुण कुमार ना ngayaki mamang आकाशवाणी इम्फाल दा हाई ngana numitang athengma pung 13 minute yankai manga rom phawbada punne sample samanga kunmari test tawkhibagi manungda mir kunthamate positive oire makhoi sing adu Imphal West jila dagi 13 Kasing jila dagi ani Bisnupur jila dagi ama Tamenglong jila dagi 13 amasung Ukhrul jila dagi ani ni mak hai hospital asta lain lebe mi teret ngang amu hana test tawda negative oire makhoi ngasi research tawragani रिम्स हौजी फाउदा पुनः सैंपल लिसिंग 13 के चाम हुमुद्रा माथोय टेस्ट तौख्रे जेनिन्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर प्रोफेसर टेस्ट भीमो नंग हेक ममंग आकाशवाणी इम्फाल दा हाई जेनिन्स संगा पुनः मियोय चंगा अहुम टेस्ट तौगी मनुंगदा मियोय मंगा पॉजिटिव ओइरे हॉस्पिटल एसलाइन ले को मियोय एनी के सैंपल ngarang amu hana test tौबदा नेगेटिव ओइरे मखोय एनिमल डिस्चार्ज तौरगनी मरक असदा IDSP की स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर थोप चेरोल मदा हाई हौजी राज्य की तोंगान तोंगान फमसिंग दा हांगलिबा कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर दा पुनः मियोय लिसिंग 13 का 7 लेइरी अदुगा सरकारी क्वारंटाइन सेंटर सिंग दा मियोय लिसिंग 3 निफु लेइरी लॉकडाउन है थलपदे हौजी फाउदा कर्फ्यू अमसो लॉकडाउन चना कालन थुगाई मियोय लिसिंग निफु निपान चमा पनो फागत ख्रे मखोय तोंगपा गाड़ी लिसिंग कुठा निपान लमसो फारे हौजी फाउदा पुनः lupa lak yang kini toy lising 9 sangwarom khongat pangamle ngarang miyoy tamdi ka humjani sai masong gari sangwa humjat ro phagat ki mokhoi digi punna lupa lising marfu ga chatet khongat ki ngarang khakta thobal jila ri miyoy chani ga mepudra humdoi Bisnupur jila ri samaga manga Imphal West yang kini toy masong Churasanpur jila ri miyoy koni toy sangna kalon thugai bi dam phakhe lockdown of curfew sana kalon thugai ba mask uptaba social distancing gi sangna kalon nga pe miyoy sing police na fabi thabak makhata na sathari शिक्षा मंत्री थोकतो राजेश सामने सभापति ओइदरंगा इम्फाल दा पांगथोके मिमी फमना कोविड-19 मतुंग स्कूल सिंग हांगबगी मतंगदा कुबना खनखरे इम्फाल बहुपरात लेबा समग्र शिक्षा की स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस पांगथोके मिमी फम अदुदा शिक्षा विभाग की मकोथोंग ऑफिशियल सिंग अमदी ZEO सिंग सरुक याखे मिफम अदुदा श्री राजेश सामने हाई कोविड-19 की लाइसेंस असना राज्य असगी एजुकेशन सेक्टर अतोबा सैथेंग अम पीरी लाइसेंस असना मरम ओइदुना स्कूल सिंग थिंजन बासिना एकेडमिक एटमॉस्फेयर अकाबे पीबदा नतना अंगांग सिंगी साइकोलॉजी दा चाउना सोहल्ले लॉकडाउन मतुंग एजुकेशन सेक्टर अति अचौबा सिंगना अमगा लोइनना थबक तौबगी तंगाई फदबा लई ZEO सिंगना सरकारने पीरिउ चना कालोनसिन nga हन्ना बा होनबदा अचौबा थौदों लौनना मंत्रिन तक्सनखि लाइसेंस असि सदोलेंगे मनुंगदा तंगाई फदना ट्यूशन अमदे कोचिंग क्लासिंग तौरबसु फिजिकल डिस्टेंसिंग ngang तौहनना बा ZEO सिंग ओजासिंगना मतम चाना पौताक पीगदबनी ओजासिंग मरकता चना कालोनसिन ngakta याव लबदी मदुगी दायिता मरि लेनबा ZEO सिंग ओइगदबनी हाइना सुमंत्री न खंगनखि बिफम मदुदा ओजागे वाट पलाइरिबा सिंग अमसुंग महिरोय सिंगे यूनिफॉर्म मतंगदसु खनखि Tramapan suba the Great Youth Uprising Day Unity Day Observation Committee na hairi kumsi sahigi jun 9 gi thorom coronavirus laiset ki yenglaga miyam tinduna pangthopagi muhutta lekai sing leba club amde mara pai besingna sakana piba sana kalon singangna thorom pangthokna bohonari Imphal kwa gathe da leba All Manipur United Club Organization amuk office pangthokiba pawgi mifam amada Observation Committee ke chairman amasung United Committee Manipur Youth President Sunil Karam na hai coronavirus की लाइसेंस थेनबदा मणिपुर की मयाम दसु अचौब अवाबा मायोक नरी अदुमैनमक मणिपुर इतिहास समुत पनाइना लेहरगदबा जुन 19 इहु अदुबु निंसिंग बगलोइना थोरमसिंग पिंगना पांगथोनबा खोंथांग असि लखतलकपनी ताबिरिबा पावरसी आकाशवाणी फालदगिनी सरकार न हाइरी अहन बोइना लेबाक असिदा कोविड-19 एक्टिव केस मसिंगदगी नाबा फबमिगी मसिंग न हेले हक्सेला मसुंग याइफा युम्बाल मंत्रालय की पाउन हाई लेबाक असदा कोविड-19 नाबदे फगलपी सांग सादने पुनिपान 10.9 यौरे कोरोना वायरस ना नाबदे फबा मसिंग लाख अमा लिसिंग कुंथा मंगा चनी मंगा यौरे हौजिक लेबा अपुनबा एक्टिव केस ना लाख अमा लिसिंग कुंथा हमदोय चात्रु कुंथा नि थोइनी मंत्रालय न हाई हौकिबा पुंग कोनमरी दा लेना असना नारबा मियोय समापन मरफु मंगा थेंगनखि अदुगा मियोय चनीगा हुमजा पलाइना असना लेखिदे मसि थारगा लेबाक असिदा लेना अस्ते लेखिदबे मिगी मसिंग लिसिंग 3 का 7 निफुमंगा सूरे लेखिदबगी सांगसादा अनि 10.9
Marak asta Indian Council of Medical Research ICMR na haidi hokiba kun kunari asida sample lak ama lesing nipu mga sani tarato test tauki masi tharaga hauji fauda leibak asta sample test tawba puna lak yangkai lesing humpuma thoi hum kunthani thoi sure hauji su mafam kyara test tawnaba laboratory hangat hanaba honari Assam da coronavirus positive oiba mi isa maga mafuda hamdai nongna thengna ki wulaina na raija at positive oiba apun masing lising ahum sani mafu mga yaure masing manungda mi lising amaga sani nipu mapan naba fakre hauzik active case lising aniga kontret lady laina asa nabadi hauzik fauda mi taruk sikre Tamil Nadu da DMK ki MLA de Anwar Sagan COVID-19 nabdi ngarang lai khidre masagi chai humpuni thoi sukre Maki mapong min makta dangarang Chennai Hospital amada laiki dabani. MLA na laiki dabda losing bakan aw fongdo kre haudik Tamil Nadu da COVID-19 apun case masing lesing kuntra taruk sani pani phuma thoi yaure. Kerala dangang COVID-19 anoba case humanga thengne ki mi amana laina asig nabdi ki siki sani ga dangarang mi mangan nong positive oiba thengnare. Imphal ngasi phongwa pause singi maroi pausing damak haudik ngangong kiran leire kiran. Thagachari gorani Imphal ngasi phongo pause singda maruina phongna reba pau khara panba tarabadi Manipur COVID-19 ki case masing leptana hengalakpa amasung laina asig mari lena pau sing Shiksha Mantri Thoksam Rajesh Samna Bibak asigi official singa mifam pangtoktuna lockdown matungda mahi masing tambagi matangda khanaki bamasung Sarkar paibada yauriba ruling ki MLA singi mifam pangtoktuna Rajya Sabha mifongi matangda khanaki bagi pau singa sin haibatai Pongna phamda nauna Imphal East ki manga yauna mi taret COVID-19 positive oire Punami lising taramapan sanipan yangkai mari test taukre haina ahan headline tauri. CM na relief funda lakpa sanfam miyam da kangan kre haiba pau amashu pau siasi da fongli. Sangai Express Manipuri da phagatpana active oiba masing dagi hengat kre haina ahan headline tauri. Joint Committee na quarantine center sing yangsin kibagi pausu photo wa kona na pau siasi da fongli. Sana lebakta RIMS Janims amasung Bishnupur District Hospital da COVID ki anaba patho e Manipur da anawo positive case kuntaruk hengalakpadagi case chahum kuntra mga yokre haina an headline tauri. Laingak paibada yawba MLA singi mifamda Deputy CM yawkhidre haba pau amashu photo kona na pausi asida anishuba headline tauri. Naharol ki thawdangda Jun tarama panda pangtok kadoriba Rajya Sabha ki mikhal gamari lenana ngasi CM Secretariat mifam pangtok re haina ahan headline tauri. Isel Express ta COVID-19 laiset matung da school hangduk naba SOP gi matang da Education Minister na chair lawdona mifam pangtokre haina photo konan ahan headline tauri. Huyalan fauda speaker na disqualification case sing karma matam da dispose to bunga ngada habadu kangdorak naba High Court na direction pikre haina headline tawduna phongli. Irai bakta TS Brinda court karaktuna zaban pikre haina ahan ba lamai da phongli. Sangai Express English ta Niyam kharagi makhada jun taranipan ki thorom pangthok lagani haina ahan balamai de phongli. Imphal Free Press ta UNACO School ngasi dagi COVID Care Center oire haina anishuba headline tawduna phongli. People's Chronicle da anuwa case taret thengnaduna apunba case masing chahum taramatho yaure haina ahan headline tawri. Manipur Mail da Forest Mantri Awangmung Niyumaina Loktak kanana bo phongdoki bo wafam singna headline tawduna phongli. Gorani Thagathari kiran hojik aroibada maroiba pau amuk hana Manipur da coronavirus positive oiba mi kontra taruk nongna thengna bagaloina na apun ba case masing chahungani phumanga yaure Shiksha Mantri Thoksam Rajesh Samna Sabapati Ojana pangthoki mi famna COVID-19 matungda school sing hambagi matangda khanakre amasung leibak asta ahan boina COVID-19 active case masing dagi naba phaba mi gi masing ne hele pauroi jare